Don't judge the cover, judge the book. Man, don't book the cover. Book, don't whatever. Don't do it. Just don't do it. Rancangan kami, jom keluar. Jom kita tengok dekat mana kita akan pergi lepas ni. Okay, let's go. Boleh jadi batu lukisan kan? Dengan batu juga. Sekarang kita berada di Putrajaya. Okay, berada di Putrajaya. 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 So kita berada di Putrajaya dan kita tengah tengok. Ada rambut ada ekor. Kita akan menuju ke Alamanda dulu, Alamanda Shopping Center untuk tengok jalan nanti. Sekian daripada saya, Zulzara melaporkan daripada Putrajaya. Parking dekat sini. Lepas tu first thing yang kita akan jumpa adalah MPH. Ni MPH. So bila kita orang jumpa MPH, masa dulu lah, masa kecil-kecil kan, dari kecil sampai sekolah menengah. Lepas kita sampai MPH, kita akan masuk ke MPH ni. Kita akan tengok dulu, pusing-pusing sini. So MPH ni one of the memorable punya place lah. Today we are eating nasi ayam. I went to the MPH at Alamanda here, and that's the first time I've been in MPH in Alamanda. So I jarang hantar sini. I fell in love with it. I love it so much. The vibe, the everything. So I got this book, Misteri Pasar Musim Terkujuh by Yu Yong Guang, diterjemahkan oleh Rosalina Uthman. I wanted to get this book in English tapi sedikit pricey, but I can get it in Malay with only just 35 ringgit. It's a fantasy book, can't wait to read about it. Banyaknya. Kita makan teppanyaki kat sini. This is beef roti. I got 2 of them. This is spicy and this is non-spicy, but both beef. Dia tak ada Chicken. Yeah, so I want to give it a try. Nampak tak? Dia punya asap. Tastes like just regular patty. Dia macam tak ada rasa sangat, rasa biasa. Dan dia punya roti dia tebal sangat dalam dia. Dan bila tebal kat dalam, dia jadi macam dalam dia tak masak sangat. Ini yang pedasnya. Yang tak pedas tu sedap rasa sikit lah dia punya rempah dia. Ok, sekarang kita berada di Putrajaya dekat kawasan Diri Tasik, bersebelahan dengan McDonald's dan juga apa tu, jalan masuk ke Monumen Alaf Baru, area di situ. Tapi kita nak cari tempat dulu lah, nak chill-chill dulu dekat depan Tasik. Jom. Monumen Alam Baru. Kalau kau nampak kat sini ada Monumen Alam
kita dah settle balik pak cerita dekat Tasik. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video travel, video-video vlog perjalanan jalan-jalan yang lebih menarik.